أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ريكا دين مبين جحديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين دصاد نوتو حفت. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو بران عزیز درس ما اش بریا ودا ما بحثا گنه ورد کرا یعنی که ورکری و ورکرن چقو تشتک کریت الدین ما استمده گنه به چیه ما بحثا ودا کرا ام گهابی حدیثا 1544 دبیجه و عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهماش. عبدالله کره عمرو کره عاص هات نقل کرده خودش وی بابی راضی به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دبيجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قد 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. 4 خصلت هنا 4 خصوصیت هنا که دا هبن او 4 خصوصیت ویرو که دا هب پیدا بنا او منافق خالصا او منافق او نمؤمن كاملا او منافق خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن کسی یکیش و 4 خصلت برهبه یعنی یکیش و برهبه كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها حتی که ترک نکه حتی که وی خصلت ترک نکه خصلت خصوصیت که نفاق منافقیه وی را هیا یعنی یک خصلت هبه خصلت که منافقیه پر هیا دو هبه دوی منافقیه پر هیا حتی که ترک نکه وقتی که ترک کر اوش منافقیه جه خلاص بی. و اذا چتشن اف اذا تو من خانه وقتی که اولهی لیهات آنین خلک اولهی خال آنی یه خیانت کرد یه خاینی کرد یعنی امانتی دا نه امینت امانتی دا تشتی که امانه که اولهی خالی آنی امانتی دانی جمع خیانت و امانت دیگه اف خصلت کرد مراد اف برهبه او منافق او علامتی که منافقی برهه. و اذا حدث كذب وقتی که اشتغل یا فران افراد که فرادی که خلافت بیجه افجی خصلتی که منافقه. و اذا عاهد غدر وقتی که سوز دا یعنی معاهده و سوز و قرار یکی را دا سر سوز خوانا سکنه سوز خواه خوره. و اذا خاصم فجره وقتی که جیکه عنریا و نیاریا یکی که یا گل زیده ده چه نیاریه دا دجمنیه دا گلک زیده ده چه مراو مؤمن نهولیا کسی مراو مؤمن چونه یعنی هیجتکو صلح ببه هیجتکو لیورین لیهاتن چه به لبله اوها يعني وقت كود دجمني كيا جالك زيادة هذا يعني هو ولا خحش وكي محو بك ولي بيش داده چه جاله. متفق عليه اف حديثه بخاري ومسلم هر کو نقل كده جهدان الكتاب خدا حديثه 1545 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس خاطر نقل كده خدا جرازي به اویجش پیغمبر خدا نقل کرد که پیغمبر هولی گفت من تحلم بحلم لم يره کسی که خونک ندیدی بیجه ما خون دید یا حال اول خون ندید یا یعنی خونا ندیدی بیجه ما دید یا به جوال بحث خون و خب که فلان کسی خونا ندیدی بیجه ما دید یا کلی فان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل رجا قیامته یدلف جا جا هون زانی چیزی دلف دا جا بدن دست یه بیجه واحد دلف جا پیوا گریب ده کچو پیوا گریب ده ولن يفعل نکار پیوا گریب ده یعنی جزای یعنی یه ولی کو مدت چه جزای بدنه. و من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون کسی گوه خواب ده اشتغالیو هن معروف مثلا هن دشتغلن او وجه گوه خواد ده کو چت بیجن اونجا مثلا گوه خوادن تلفن گوه خواد تلفونا مثلا یعنی قمرا دنیا در که دقنو يعني سر و خفه و اشتغالی و شخارو بگیره. و من استمع الى حديث قوم کسی که گوه خواب اشتغالی هن انسان هن معروف وهم له كارهون او نوه هولی چه به گوه خواه یعنی خل صحبکن او صحبکه یه چه به صب في اذنیه آنوکو یوم القیامه رجا قیامت یه رصاص بحلینن بردن گوه ویدا رصاص
یه راستاد اوجی نوه معدن که بی حالینه نه و یه بردن گوهویدا یه برکاب حالینه گوهویدا و من صور صورتا کسی که هیکل که چگه رسم این هیکل که چگه عذب یه ده عذابدان خدا يبدأ عذابدان رجع قيامته وكلف أن ينفخ فيها الروح يبيجن الله دفت الروح باردي سار ده هيكل شكيا دفت الروح جي باردي سار وليس بنافخ أو جي نكور الروح باردي سار يعني رواه البخاري اف حديثه امام البخاري نقل كريا خدا جي راضي به وشو بران عزيز حديث دريش يبه بشامية اف خوني که پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام که امگاه خبریه بلکه خلاص نبه لبله حتی شمت امه بخوینی حديثا 1546 حديثا 1546 نخر او حديث قوفتية به نهتيا اف حديثا كورتا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هو تناقل كرن عبد الله كورا عمر خود جرازبه قالت قوتيا قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو قال افر الفرا ان يري الرجل عينيه ما لم تريا وراش حميا ماستر افرا الفرا يعني وراش حميا ماستر ان يوري الرجل عينيه زلامك بيجي مديتيا ما لم تريا تشا نديتي تشتا نديتي بيجي مديتيا خونا نديتي بيجي مديتيا مثلا تشا نديتي بيجي مديتيا وراش حميا ماستر ورجالك مازنا اما هتي سر حديث دريش حديث 1537 وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه سمورة كره جندب خاطر نقل كرن خود جرازبه قال قوتيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر پیغمبر خود گل جارا هودی دیگر پیغمبر خود گل جارا عادت وی گل جارا هودی دیگر چتگر ان يقول لاصحابه دگو صحابي خش دگوت هل راى احد منكم من رؤيا گل یکش هوا خونک دیتیا آننا پشتی نماز صبح پشتی ذکر خود دعای خود دیگرا صحابی خود ودگرها برای خود دعا و جوالی نری کد کی هیا کی تنینه کی هاتیا کی نه هاتیا کی ساخه کی نخوشه برسو حاله وات کرد جانات گوتا یعنی گل جانات گوتا که کیش هوا ایشف خون دیتا که بلا بیج فلان هل رأى احد منكم من رؤيا گلو یکیش هوا خونک دیتا ایشف فيقص عليه من شاء الله ان يقصه فيقص عليه بجا جراد دقوتا لأن قصة حكاية خونا خواهد كرا من شاء الله أن يقص يعني كاسي خوده بفكو يعني كاسي خونك ديتي وبفي شبيغمبر خوده رو بيجا خونا خواهد دقوت وأنه قال لنا ذات غدات بجا پیغمبر كاسي معلمة خونا خواهد نقول روجه که بجا پیغمبر خوده بخواه ذات غدات صبحه که هوديش مرا هودي خونا خواهش مرا قصة كر حكاية كر قد إنه أتاني الليلة آتياني إيشف دم معروف هاتن هاتن نكمة خونه دم معروف هاتن نكمة ده الشخص وإنهما قالا لي و هر دوكا قاتن ما وإني قالا لي انطلق أم بچي انطلق بريب كوا رحمة وإني انطلقت معهما أجي بالدقال و ريكاتم شوم أجي بريكاتم ودقالوا وإن أتينا على رجل مضطجعا أم هاتي نك زلامك دريشكري يعني وزلقان دي دريشكري زلامك دريشكري أم هاتي راست زلامك ولي وإذا آخر قائم عليه بصخرة منري وجو زلامك ده شبيا سرسروي سكنيا إذا أبي يك دريشكريا يك دجي شبيا سرسروي سكنيا بصخرة تحتك يعني بريك مازن دستو دايا وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه ما نري أو تحت أو بري مازن سروي دا يعني سروي دا فيثلغ رأسه سروي برخاند فيتدهده الحجر ها هنا كوج جلولي بي چو دراها فيتبع الحجر فيأخذه ديس أو زلام بي كوچ أخوة بي بري أخوة ديك حتى چو بگیره برای خواه ضعف بکبینه فلا يرجع إليه هي نفت اليبال وي زلامه او زلامه دريشكيري هي نهتي جام نهتي نك حتى يصح رأسه سروي ديسو ساخت بياد بيوي عول او سري پرخي ديسو ساخت بياد بيوي عول كما كان اول چابي ديسو ولي چد بيا ثم يعود عليه پشتنگه ديسو لتفتليا او بر
فيفعل به مثل ما فعل المرة أول الجارن أول شتكرا جارن أول شتكرا ديسا عيني ولي ليتكرا بر سروي دو سيد فرخي وديسا برگرو لید بیا چوتونيا ولي دوام دكرا. قال قلت لهما سبحان الله قام سبحان الله مقوا زلام هر دو که هوال خو مقوا سبحان الله ما هذاني اف چی اف چی دشتن اف چی هر دو حد دشتن قال لي انطلق هره يعني ريبو يعني ام بچي فانطلقنا ام ريكاتي شوي فاتينا على رجل مستلق لقفاه ام هاتي نك زلامك ده سر پادکا خوا درش کری سر پادکا خوا درش کری یعنی پشتیکه خوا درش کری و اذا آخر قائم عليه من نری یکی ده سرسروی سکنیا بکلوب من حدید چنگولک حسن دستوی ده سرسروی سکنیا و اذا هو یأتی احد شقی وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه من نري أو كوتشنغول دستادا يأتي بأحد شقيه تحت جنب شقي ريوي فيشرشر دقاتان دا شدقه إلى قفاه يعني لاموي شدق لاموي دقاتان دا لهوي لاموي دقاتان دا حتى بادكوي يعني أو تشنغول طويت دقاتان دا حتى بادكوي و منخره الى قفاه طابت پوزوی طابت کپی وجود دقتان دا حتی پادکوی و عینه الى قفاه طابت چاوی او چرم چاوی قطان دا حتی درا پشت استوی ثم يتحول الى الجانب الاخر پشتینگه او یعنی چو اولده او تشتغل چو اولده فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الاول که شق وی آله شق آله اول چت دیرا چو چکری ولی شق آله پاشیجی دیگر یعنی دوید قطان حتی پادکوی کپوید قطان پوزید قطان حتی پادکوی و چوید چوید قطان حتی پادکوی ولی فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب اف طرفها اف شقها خلاص نگیری شق ساخته بیا اول و شق او خلاص نبی اف ساخته بیا ولی بله ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال بله كما كان يعني أول شو بدي سوالي تحته صاغ بيا ثم يعود عليه سوف تلقى عيني ولي للترا فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى جرى أول شلي ترا دي عيني ولي للترا ولي دور دوام ذكر قال پیغمبر خدا گفت قلت مگو سبحان الله ما هذاني گو سبحان الله عجایب اف چه داشتم اف چه بی قالوا لي انطلق گو هر ام ريب كوي نسكنا فانطلقنا ام شوي فاتينا على مثل التنوري ام هاتي سردت شوي طانوري ام هاتي تشتكوي طانوري وي فرني فاحسب انه قال فاذا هي لغط واصوات راويد بجا ازان دبم تيدو طانوري دا منري ولي قلبالغ دنگ و قلبالغ دي عير وي مثلا گريه شينه تشتي ولي تشوي طانوري دنگ دين قلبالغ ده فطلعنا فيه مال طانوري دا نيري فإذا فيه رجال ونساء عراتون من نري التدا هن جنو زلامن عريان هن جنو زلامن طازي هين وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم من نري وجيش بني طانوري بلند بيا بني طانوري بلند بيا تفوق تحته فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضا وقت أو وجير تحت كوا جران قيرو شين يعني دمر قيرات جران قلبالغ ذلك اللهب ضوضا بله قلت ما هؤلاء يقوم أبي هكينا قالوا لي انطلق قلت أم بتشي فانطلقنا أم شوي فأتينا على نهر أم هاتي سر أم بيجي كافيو روكي أم هاتي سر كافيو أم بيجي شاطك نهرك حسبت أنه كان يقول أظن بقول پیغمبر خود هولی گوتا احمر مثل الدمی وی خوینه سور بجا راوی شکلی کش راوی تامنه امینه أظن بقول پیغمبر خود هولی گو وکا خوینه سور أو نهر أو رو وإذا في النهر رجل سابح يسبح من نري وي رويدا وي شاطدا
زلامك سیواهی دیگه یعنی سیواهی کر سیواهی دیگه تدا سیواهی دیگه وإذا على شط النهر من اللي سركافيو وشاطئ ونهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة زلومك هيا البردست اخوة جالك كافر جالك كوج جالك بار كوم كرنا ولدونا هاف وإذا ذلك السابح يسبح من ما يسبح أو زلام الوي نهر دو وي شاطئ دو سيفاهي ديكا قدرك مدتك سيفاهي ديكا ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة بشتين كتة نزيك وي زلامه كوش دوين هاف بر دوين هاف دوين رخوة ت نزيك وي فيغفر له فاه دبخ بر ذاتك فيلقمه حجرا أو بركة توجد دبوي بركة توجد دبوي فينطلق فيسبح دي سودتشا سيفاهي ديكي وليد دتشوتي ثم يرجع إليه دي صوت فتل بوليفا كلما رجع إليه شقوا بفتل بوليفا فغر له فاه دبخ البر ذاتك فألقمه حجرا كوشكي توجد دبوي قلت لهما ما هذاني ومقا اف هردو که اف کینا اف هردو زلام کینا قالوا لي انطلق گوگوتن ريب كبا نسكنا فانطلقنا ام چوي خوشكو برندلا بلا بده بسكنا فيديو ما دريج بي اف حديث دريجه ان شاء الله درس ما پشتی بدا امه تمام بکی حتی درس کتاب خاطره هوا